Hurmatlı tuğanlar, men Kırgızmın. Menin yüreğim Kırgız dep soğat. Menin akılım, oyum Kırgız dep durup işteyt. Hiç kaçan menin kanım başka adamlar dep cevazı beylik üçün sokpay. Ana bu işin patriottuluğun, özünün eğildigin mınday bir Kırgız'ın duhun aябай жакшы алып жүрөткөн да. Şunçalık razı bolobuz. Mamleketimizni күчтүү кылатырган убакыт келди туугандар. Урматтуу эл алдыңарга келдим. Мына момундай кылабыз. Спортты өнүктүрөбүз, чек араны бекитебиз, армияны күчтөнтөбүз, таасирлүү күчкө айланабыз Орто Азияда деп шардана кылып, жар салып, Канчыбек Ташиев өзүнүн саясий эркин да көргөздү. Президенттин саясий эркин ишке ашыра алды. Mamleketimiz tartipli болуп туруп, алдыга өнүгө турган болуп калыш керек. Uşu Kırgızstan'daki tartipti saktoogo tekeden teke Kançebek'ten salımı var. Kırgız degen uluu atты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өндүрүп эртең кийинки муундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Kırgızstanımız bir muştum bolup, ынтымак bolup, biri-birine jölöp tayak bolup gana önüge ötüyor. Bir region ösüp ketip, ikinci region kalıp ketpeyt. Biz hiç kaçan Kırgızlar Arap bolup ketpeybiz. Biz hiç kaçan Kırgızlar Orus bolup ketpeybiz. Kırgızlar Kırgız boyun kılabız. Kırgız degen uluu jurt, Kırgız degen uluu el. Kuday buyursa aldıga çıkууга biz mına mamleket içerisinde şart түзөбүz mынан. Kırgızdın kalpağın, Kırgızdın kızının, enesinin namusu korkup çıktım. Jana mından ары dagы korgoy beremin. Kırgızdın özünün kelечеги болот. Ушул келечек сактап калуу биздин колубузда. Мыйзамыбызга ман чындырып, biz каарыбызды төгөбүз. Элибизге Кудай буйрса, мээрибизди төгөбүз. Meyli biraz kövrөөк төлөсөк дагы, акырыныраак иштесе дагы өзүбүздүн адамдарды колдонгула. Кыргызстандыктарды. Кыргызстандын ичинде ишсиз жүргөндөрдү тартылат. Макулбу? Сүйлөгөн сөзү убадасына турганы жагат да бизге Ташиевдин. Оозунан чыккан сөздү кээ бир киши аткарбай эле келет да, ушуга кадер эле. Ташиевке ишенебиз биз. Оозунан чыкканды аткарат. Өзүн тоголукка салып, өзүнүн баркынан Кыргыздын наркын бийик тутуп, ошол жакшы бир элибизди сүйүнткөн, кубандырган, ийгилигине ити да сүйүнгөн жакшы бир жашаанды алып келип отурат. Генералга бул жерден таазим кылыш керек. Ташиев'e okşalandan bizden bir cilina bottu керек. Şunday adamlar köpekse, Kuda kalaka onu da deydik. Bu Taşiyev özü Kırgız'ın patriot jigiti de, patriot jigitleri. Biz onu kollayбыз, кубаттайбыз. Bana bizge kança küç kuvat dem verip gitti.